I veliki pozdrav svima kraljevi moji, dobrodošli u naš novi video. Šta danas to zanimljivo imamo na repertoaru u vlasništvu ovog dečka, a danas na repertoaru Opel Kadett GSI, druže moj, vidi ga kakav je. Znači, ovaj klip će biti u principu jedna velika sprdačina, neće biti ništa neće biti ozbiljno. I sami vidite kakav je auto, koliko je neozbiljan, koji sam vlasnik od prilike. Znači, evo da prozujemo brzo oko auta. Znači, kadečina, 80 i neko godište, ne znamo ni mi otprilike, ništa se ne uklapa na njemu, ali nema veze, bitno je da prolazi tehnički, to je najbitnije, znači ovako šarem, beo, svakakav, top je, stvarno top Kadett. Znači, generalno današnji klip ćemo da imamo temu da li možete kupiti zabavan auto za cijenu jednog prosječnog mobilnog telefona u 2019. sad već 2020. godini. Pošto ćete ovaj klip vjerovatno da gledate, bit će ovo prvi klip u 2020. godini, pa da ga počnemo, znate, kao malo zanimljivo. Brate, jel mu se otvara hauba? Hoću. Znači, mora da vam pokaže, znači, koji motor auto ima. Auto je, znači, zverina, sad ćemo da prozuju. Inače, pustili smo ga da radi jer je ladno u pizdu materinu. Čekaj bre, kako ti se otvara, brat? A, evo ga. I šta to imamo ovdje, a? Jer ima liftere, a? Čekaj, stani. To je to. Znači, kao što vidite, znači, biser nemačkog inženjeringa, znači, motor Opelov 2.0 GSI, oznaka C20XE, a? To je to, C20XE, kad bi bio C20 let ovdje bi trebao imati turbo, nema turbo, ali bit će neka, zdravlje Bože ko bude čitao auto. Znači, auto je 115 kW, 150 konja, jel to, a? Jest. Znači, brate, znači, čitam Wikipediju samo tako. Šta je ovo? Sequential fuel injection, ne znam šta ti je to, druže, stvarno nešto me baš i ne zanima, znam da je do jaja zabavan auto za vožnju. Vidite, tu treba stoji nešto. Znači, najmodernije vezivanje. To je to, ništa nije ispalo. Evo bre, na autu su felne Borbet T54, ne znam ja koje. Manje važno. Znači, bitno je sad, evo tu je Remus, ko što možete vidjeti. Auto generalno prebrutalan zvuk ima, znači prebrutalan. Od 0 do 100, mislim da ide za jedno 6 sekundi sigurno. A? 7 do 8. Brate, imam subjektivni osjećaj da ide i brže, majke mi moje. Znači, u principu kad se vozite u ovom autu, to vam je ko da ste seli, brate, jebem li ga na raketu, brate, da ste seli, ste potopili gas i ono pizdu materinu. Generalno, auto je bruka, vlasnik je auto platio koliko? 250 evra. Znači, i ajmo da kažemo, tu je registracija bila još 300. Znači, 550 evra, registracija skuplja od auta, ali manje važno da prezujemo časkom i da imamo u interijeru šta se nalazi. Inače, ovo će biti race car. Kao što je naravno i svaki daily car, i race car, i car za njivu, i car za show, i car za sve, brate. Znači, ovako. Sedišta su sportska, su originalke, a? Da, originalna sedišta je od ovog bre, od Kadetta. Znači, stanje nebitno, bitno je da su tu, znači, bitno je da se sedi, brate, to je najbitnije. Znači, jedino što fali autu, to je muzika i digitalni sat. Znači, kao što vidite, nema digitalni sat, tu bi trebalo bude digitalni, ima vlasnik još jednog Kadetta, treba da nađe, neka se javi neki električar koji bi volio da poveže digitablu, znači, na mjestu gdje je ova analogna sad. Generalno, auto je bruka, znači, ljudi, auto je bruka, ono, nemam reči. Evo, kugla menjača, znači, ona je dolazila kao dodatna oprema u tim nekim godinama, znate. Sad moram vam, znači, snimim kako se čuje, znači, auto, pazite sad. Ljudi, 250 evra jebo, 250 evra, brat. Idemo, znači, ludilo. Ništa, prizujio sam vam ovako, znači, ono, s brda s dole, jer ovo će biti, snimat ćemo ponovo ovaj auto kad bude bio tip top i kako treba. Znači, kad se bude, mislim da će se raditi brendiranje na njemu i sve to, ovo je inače
Znači lagano, to je zbog aerodinamike wide body kit. Vidite. Znači to je moralo samo s te strane da se stavi, s ove druge ne. Jer auto je tako znači, dizajniran i programiran da mora ići ta strana malo ovako, znate. Da bude malo ugnutija, jel te? Zbog same aerodinamike da se ona ne bi narušavala. Ovdje vidimo znači kulere za motor, da bi izlazio topao vazduh od ispod hauve. A nalepnice su znači prva boja, znači prva farba. Ovdje možete, vidite kad je hladno, stavite ruku i grejete se, znači ovako. Nalepnice su znači prva farba, došle fabrički s autom. Kao što vidite, znači ovdje bilo je jedno 500 registracija, manje bitno, znači auto je regularan 100%, ali ne veze. Znači prednji lip, klasika, Ford. Isti od Renault Lagune Espace-a, ali u suštini je to. Ništa, bacamo se sad na jednu kraću test vožnju, mislim test vožnju na vidjet ćete kakvu vožnju. I poslije da vam ubacim, nadam se, ako bude moja devojka pristala, da vam snimim kako izgleda njena reakcija na ubrzanje ovog auta. Znači, ne obećavam da ću to snimiti, ali ako pristane, ako ubedim nekako, ide i to. Ništa, pičemo sad polako, pa se vidimo kroz par sekundi. Ćus! I krećemo, brate, krećemo. Čekaj da ubodim sad brzinu. To je to. I braćalice moje, evo krenuli smo u laganu vožnjicu sa našim kadetom, jurimo brzine, vrate ovdje ko grešni đavoli otprilike. Sa nama je vlasnik kadeta, inače zapratite ga na Instagramu, tu ću vam staviti negdje onaj nick jer smo mu pogasili jedno 6 akaunta otprilike dosta, jedno 5 Facebook naloga i tako dalje. Jer lik šalje porno sadržaj ljudima u inbox, šalim se malo. Ništa, pičimo, vrate, sad idemo da se malo provozamo s tim što ćemo malo da se vozamo izvan naseljenog mesta jer ovaj auto i nije baš namenjen za naseljena mesta, jel te? Šta sam htio još da vam pričam, znači, ovaj kadet kad sam prvi put sjeo u njega, znači, ovo bukvalno druže jebeni karting, znači, jebeni karting je u pitanju. Auto je toliko zabavan za vožnju da ono izmami osmeh, a stupiša bre, baci to iz ruke, pizda ti imate. Auto je bukvalno toliko zabavan za vožnju da ono nemate predstavu bukvalno koliko je auto zanimljiv. Jer ima jebenih 150 konja i jebeno ide bolesno. Ako čujete znači neke oscilacije i vibracije, znajte da to nije do nas, to je fabrički, znači tako. Jer jel te weight reduction bro mora da se uradi na ovom autu. Ćao, ćao. Weight reduction je tu ono stupio na snagu i jebi ga, ono, vozimo se na letnjim gumama kao što možete vidjeti usred zime, znači sad je trenutno 30 i ovaj bre 30, jel 30 danas, jes, a? 30. 30. decembar je danas, kao što vidite vreme je prelepo bukvalno na polju, znači sunce greje i mi nemamo problema jer jel te zimske gume moramo da imamo na autu ukoliko na kolovozu ima snega ili leda. Druže, koliko će se otkine auto, brate? Koliko će da se otkine auto, brate? Znači, ovo će biti jedan od najzanimljivijih klipova ikad snimljenih na ovom kanalu, znači. Brate, ali znaš koliko mi je bio full, brate, onaj moj motor? Ovo mi je jedno 10 puta bolje, brate. Računaj ti da moj motor košta 1000 eura, a ovo košta 300 eura, brate. I onda uložiš mu ostalih 700 i ideš kao nevreme, brate. Čakaj, ovdje nemoj da ima, brate, mafije u plavom, znači, vola, majke ti, zakuni se. Kao što vidite, znači, auto fabrički nema radio, jer u ovim modelima i nije išao radio. Inače, morali ste da doplatite u ovom modelu da ne bi stavili vama muziku, nego da vam stave remus izdu pozadi.
koji se znači čuje prebolesno, znači slušajte sad, treća. Koliko šuri auto, druže, koliko šuri. Inače, ljudi, činjenica da ovaj auto u trećoj brzini ide koliko? 160 na sat, druže. Znači, ovo auto četvrta nije ni potreba. Znači, voziš ti 3 brzine, brat, bukvalno 3 brzine. Te, bro, od 0 do 160 nazad, brate, otprilike, ono, u sekundama mnogo brzo, brate, ali mnogo brzo. Znači, suština ovog klipa je da vi ljudi u 2020. godini, dobro, ovo je bilo u 2019. sad u 2020. Vi možete da kupite auto da ovako zabavan, znači s jedno 150 konja, dobro, nema veze što troši 13 na 100, ali nebitno, nije bitno koliko miles per gallon, nego koliko smiles per gallon, jel da? Jeste, naravno. Znači, ovdje je potrošnja najnebitniji faktor. Evo ih drugari, ćao, pozdrav. Znači, ono, generalno iPhone X, S, Max, R, pičke materine. Brate, fon košta jedno 100 euro otprilike. Jeste, 120.000, brate, nije 120, 140.000 u Telenoru. Buraz. Znači, kupiš kadeta GS, imaš onog naranđastog, brate, za 1200 evra. Znači, da, koji je stvarno u perfektnom stanju. 2.0, 16 ventila, 150 konja, auto, prebolestan, ima naravno digitablu. I plin, naravno. Sekve. Jaka stvar. I realno, brate, voziš se ko car, a onaj lik, brate, kad pada kiša s iPhone-om, nek se pokriva s iPhone-om, brate, ti imaš šiber, zakačite lepo GoPro kamericu, vlogujete, trkate se, zaglavite zatvor, poginete ili šta već, sve je na vama, jel da? Jeste, brate, molim prosto. Znači, sad ćemo malo da čujemo kako se auto čuje. A šta nam radi? Imamo lag, brate, imamo turbo rupu, brate. Turbo rupu imamo. Inače, sipali smo gorivo od 182 oktana, koji će, brate, trenutno da nam karike posatire i da izbace sve to na auto. Gorivo je krivo, da, nisu isti. Da, uopšte. Inače, moramo da naglasimo dragim gledalcima da mi ovo radimo u kontrolisanim uslovima. Da, na stazi. Na stazi, jeste, pošto je navak za pičke. Mi imamo stazu u Bugarskoj, znači, koja se treba ovdje, staze iz tipa sprint, znaš, nije circuit, brate, nego je sprint. I ona je otprilike jedno 12 km. Znači, maksimalno obezbeđena. Debra, kako se vozi jebeno auto? Ajde. Znači, kakav Pops & Banks, kakve pičke materine. Samo bre, Opel & Banks. Buraz, znači, majke mi, patka će da mi se digne, majke mi moje. Buraz, kako ljudi, dobro ide auto, Svirno, bel, nemamo svirenu. Svirenu, pa jeste weight reduction, brate, hvala Bogu. Nego šta ste vi mislili, ljudi moji, a? Šta je ovo, brate? Kome li je smetala kućica za autobus, brate, šta misliš? Ništa, idemo ovdje, znači, malo okretanje. Inače, auto ima ABS za svoje godine i servo. Servo doduše radi, ABS ređe. Ali ima ga, tu je negde. Znači, može da se sredi, da se to uredi kako treba. Da. A to što podskakujemo kad promenimo brzinu, to je zbog Newtona. Znači, mora da se...
Ljudi, znači, nebitno je, možda imate BMW od 5000 kubika, znači, on je cijel uglađen, znači, on je cijel, ne znam, nekako je mekan, brate, mnogo je soft. Dok je ovdje, brate, Ovo je kao šporac. ovo, otprilike, Alfa 90-ka. Magično peć. Da, znači, auto je, ne znam, nemam reči, brate, stvarno nemam reči. Kad ide u ovakvom stanju ovako, kako li će tak da ide kad bude ljudski? Vidjet ćemo. Ajmo, otvorene su donacije, znači za brata, skuplja se 1000 evra da se sredi, perfektno, i da se registruje za još 1 godinu. Samo za turbo, ništa više. A za konverziju na turbo, a? A zbog čega bih htio da staviš turbo na svoj auto? Da je mogu da ga slikam. Da bi mogao da ga slikaš? Da imam turbo ruku. Da, i da deraš Ne, 200 konja fabrički. sad I ne. sad derem pa jeste. Inače, znači, dečko iz Prokuplja, ko želi može da se oproba s njim, ali ne pristajemo na ništa ispod 3.0D, Tačno. jer ne bi bilo fair. Može i neki let 1.8 turbo. Može, da. Pazi, brate, znaš šta je sad, aj sad bez svake zajebancije, brate, bez svega toga. Audi 1.8 turbo, brate. Generalno motori, brate. On je 1.8 turbo 150 konja, brate. Tebra nikad ne može da potegne kao ovaj motor. Nema šanse. Ja mislim da stvarno teoretski šanse nema, brate. Već sam probao, tako da mogu ti kažem da ne može da pređe. Uopšte. I na startu, i na većoj brzini, i na među brzanju. Bukvalno, brate. I što Audi, brate, taj motor ugrađuje i u A3, i u A4, i u A6, brate, u sve. Što više raste masa, brate, ti imaš auto koji ima turbo, koji ima 150 konja, brate, a koga dere, brate, jebeni kadet, brate, otprilike. Iz 80 neki. Da, iz 80 neke, bravo. 87, 8 mislim da je negdje, tu negdje. Mislim da je ovaj 84. A šta daješ migavac, brate, kao? A, right. Šta kao pušteno, Da, znaš, da, kao, ma ne opušteno, znaš, kao pređi me, brate. Vlada 1.5. Da. Inače sva auta koja vidite na ovoj stazi ovdje, svi su turbo, brate, da, otprilike. I ne znam, bre, brate. Inače, znaš da sam gledao, brate, da ima neki Bosanci, brate, ludi da su C20 let. Brate, neki su čak gurali do 700 konja, brate. Generalno, C20 let je optimalno oko 500-600 konja. Jer je kovan, a? Kad se sve uklopi kako treba, taj motor dosta važnost. Viš, brate, gdje je Opel bio 90-ih, jebote kurac. A znaš jednu činjenicu, brate, što je Opel generalno bio brz tih godina? Što nećemo... Bežao od rđe, brate, to je to, brate, ali jebi ga. Ne, inače, ako nađete kadeta ili bilo koji auto znači ovog proizvođača ovdje, u limarijski perfektnom stanju s ovim motorom, prvo se meni javite, pa tek onda sve drugo, znači, tek onda možete vi da ga kupite, brate. Buraz, koliko mi se sviđa jebeno auto. Ako neko zna nekog, da taj neko zna nekog, da prodaje ovakav auto, neka mi se javi. Znači, ili Astro F, da, može i Astra F sa istim ovim motorom. Znači, definitivno odustajemo od motora, nego idemo, brate, kupujemo kadete, idemo da poginemo ljudski. Jer, brate, na motoru je nesigurnije, držite 2 gume, a ovdje te drže 4, nije bitno kakve, ali su 4 i u suštini je to, brate. Znači, ako krene kiša da pada, ne kvasite, ako ti nije, recimo, ako ti ne prokišnjava šiber. Ako ti prokišnjava, brate, uzmeš parče lima, navariš, brate, na krovi, gotovo, jel da? Pa, otprilike. Znači, ljudi, generalno prezabavan auto, znači, prezabavan i prebrutalan auto. Ne znam, nemam, bukvalno me ostavio bez komentara, me ostavio, realno, koliko šuri. Sad ćemo, da idemo, verovatno, ili da izmontiramo ovaj video sadržaj ili šta već, pa ću da probam da dobijam moju devojku ako hoće da se provoza u ovom autu, da vidi kako izgleda ubrzanje od 0 do 500, od 0 do 100, koliko ide može. Da, ide. To je to.
Ništa bre ljudi, nadam se da ste uživali u ovom klipu, nadam se da vam se svideo. Ako jeste, bacite like, share, sub. Podijelite ga, lajkujte, dislajkujte, psujte nas dole, kudite u komentarima. Ali sve u svemu, auto je... Šta da vam pričam, brate, više? Šta da vam pričam ja sad u cijeloj priči? Znači, priča je gotova, fajn. Šta je ovaj lik s ladnom nivom, brate? Šta hoćeš? Ajde, bre, teraj se u pizdu, materinu. Kako šuri? Ništa, ljudi, ćus!